السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا إنهم هم السفهاء ولقالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة
stiker yang di dalam ini disebabkan oleh Bapak Haji Edi Maju Ali. Kemudian stiker yang di luar ada 2 gulung dari Ibu Gus Naduk dari Bengkulu. Yang mengerjakan ini dari Ibu Megawati dari Bandung. Wah. Udah. Balik. Ramadan maka beberapa orang ibu-ibu yang mau berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat agar ingat supaya jangan lupa mematikan lampu segala macam dan mengunci pintunya, karena sekarang keadaan masyarakat maling copet banyak berkeliaran. Maka sekali lagi diingatkan kepada masyarakat yang ada mau berangkat sholat tarawih, mohon kiranya mengunci pintu dan mematikan segala api atau kompor, jangan lupa bersedia. Dana diambil 4 juta sama Haji Imren, dibelanjakan 1.800.000. Ya. Yang diambil belanja aku tadi ini. Itu uang itu simpan Haji Imren di rumah simpan. Haji Imren itu uang semuanya di rumah minta diambil. Nih dengan kemarin kemarin itu banyak. Ya, jadi ini yang 5 juta, juta. Ini belanja. Jadi 800. Kasih sopir tadi, kan sopir aku bawa. Satu 2 juta. 2 juta pas ini. Betul. 2 juta mending uang lagi. Ya udah ambil ini ha. Susah banget. Itu kan 2 juta kan. 2 juta. Nah. Jadi besok katanya dia pulang untuk mau tuh tak percaya sama aku. Dia sendiri yang ngukur sama mantunya. Ya. Ini kita masuk ke kedua tadi udah tambangan tadi ngumpul di sini kan. Jadi besok kalau uang kalau butuh aku kasih semua. Kalau butuh kan masih tinggal 5 juta. Itu kan masih 5 baru. Uang kan 30. Besok kalau butuh aku kasih lagi katanya. Kalau enggak ya udah. Saya rancang ambil supaya wak berhasil ngeluarin PT. Wes. Ya. Hah? Rumah kok kan ngaji start lupa. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك من الناس من يقول آمنا وباليوم الآخر وما هم
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء